man hong ton pi hilechin isang apil so mi tampi man hong ton pi hilechin isang siam so mi tampi ome mi temuna sa tating lo ilil daw ba nung san kalu sa tao niyo kahay nung imesa nung happy na kunto'y luwag akong pen-pen tua kunto'y ilekain kuan pite nung doon sa ka nalaktaw te kwa maneng ngam sa okay apan pite kwa malang pansaw nung inatate na may panong asa kahoy manhong ton pihiletin isang ahoy so mitampi manhong ton pihiletin isang ahaw so mitampi mite muna sa taksing law kailan daw pa nung san kalu sa tao niyo kahay nung impresa nung happy na kunto'y luwag akong pen-pen tua kunto'y ilekain kuan pite nung doon sa ka nalaktaw te kwa maneng yam sa okay kapan pite kwa malang pansaw raw nung inatate na may panong asa nung happy na kunto'y luwag akong pen-pen tua kunto'y ilekain kuan pite nung doon sa ka nalaktaw te kwa maneng yam sa okay kapan pite kwa malang pansaw raw nung inatate na may panong asa tapahan tupi nating tangtahin. Amen.